Hau Boni Margom, ia programa Sista. Storia con un artista. Promuove Itani Artista. Olá, Sista Lovesira Rotu, Lorong Diak, Lorong Solok, Hasor Molo Faleu Hau Itabocene Belun, Boni Margom. Com certeza, ia programa Sista. História com o artista, promove Itani Artista. Yay! Diak, Sista Lovesira tahu sinti kontentin hak solok tebes tambah. Ia minuto irane habele hamre kita bosirnya oi. Hodi fahe informação sira ba ita bosir hotu kona ba informação railarang ninian. Com certeza kona ba artista sira hotu nebe maka agora ne sirinya atividade sir lao e além dane kona mo sirnya condição. Real nebe maka agora da down iya. Diak, Sista Lovesira hotu hakarat lorito bosir hotu bada huluk ninia hakarat lorito bosir hotu bahatene kona ba informação husire larang ninian. Liliu kona ba artista senior ida nebe maka foi lalais iha semana ida nenya larane consegue viral iha social media nebe maki iha mabalung tau iha serinia status kas tau iha serinia postingan bahaya Facebook ninya kata dia rip no dep iha neba dia kata descanso hak mate ka rest in peace. Hau sinti se triste tebes hanesang nudar hanesang persenteri dan memang ke Timor Leste sinti triste tebes ho informasi jane kata he ma Timor wan balung nebe maka oh he Timor wan balung ko he ma balung nebe mak se larang makerek hakara to hano ingat ba itaninya artista senior sire Timor Leste ninya ne maka hanesang tebo sire hoto hatene maka Mount Tony Pereira nebe maka consegue viral di social media kata dihang nia usi kona nia Pereira sang himundo mai bela iha idane sa hanesan informasi falsa ka hoax nebe maka consegue viral iha semana de larang. Tamane husi equipa sista ninian consegue recolhe informação lubu kida husi Montoni Pereira ninian husi ninia familia nomos ninia manager asik nebe maka informa na ba iha equipa sista ninian kata Montoni Pereira iha saude nebe maka diak no iha kondisau nebe maka diak hela iha momento dene no ninia manager asik informa na ba ita kata ita hoto precisa colabora hamutu i atu bele fahe informação nebe maka los no claro maybe husi programa sistem nya karata dihandet ba Montoni Pereira kata idane saya nesa nase buat dia kare emanya oração paritat ni vida na tu naruk liutan vida naruk liutan no sucesso liutan carreira nebe lalika tahu hilarang kata dian mate dunika o hanu sudah maybe idane sense informação nebe falsa nebe hanoi ito posiro tu curioso salo posiro tu curioso karata hatene kono ba informação hiak net tamane tirma itaba hareamutuk check it out. Resista benefício ba iha utilização media social daraune iha progresso na bediak tebes. Media social sai hanesan janela no oda matan ba ema hotu hodi utiliza ba troca informação no atividade sira selok hanesan negócio no selok tan. Uja media social mos precisa e a consciência na bedia que não nela beleha moço informação falso. Hanesang informação falso na viral e a media social foi analisada ne katak cantor lendário Tony Pereira mate. Wahira assiste informação hirak ne e a media social equipa sista bokan kedang hodi halo konfirmação ba manager cantor lendário Tony Pereira Marco da Costa. Hodi halo konfirmação e a residência Tony Pereira nian e a Manleu Dili. Bom dia, telespectadores. Manager cantor famoso Timor-Leste Tony Pereira rejeita informação na espalha em mídia social katak artista ne mate. Turma acompanha a declaração manager Tony Pereira Marcos da Costa. Ya, di bandara hawa karat klarifica para o público. Wahira hasoro malo ho equipa sista iha ni uma. Cantor senior na bema competemos iha Golden Memories iha Indonesia ne, si mo equipa ho hamnasa no saudável tebes. Tang nesista, ami hakarak fuhanoy na fatim baita bot sira katak, informação hirak na bema espalha iha media social, informação hoax kabosok.
Mosu informação falso hirak ne halo família no manager Tony Pereira nian shock. No clarifica keras iha media sosial katak informação hirak ne boso ka hoax. Hai, sista lover Sirahotu. Nebe enam kari iha Timor Tomak, iha estrangeiro, iha Indonesia, iha Australia, Portugal, Inglaterra, Irlanda. Hawa tu hakara klarifikadit. Foi nedau viral los iha media sosial ne. Informação balu sobre Montoni Pereira. Quer dizer que hawan sam manager usi Montoni linian hakara klarifikala ba público. Kata informação nebe Espanha ne la los. I ema lai ha responsabilidade maka latene hanuin saya maka hodi hasai felifuan saya sama Montoni mas usi parti aminian usi manajemen Montoni nian ami agar desa fatin usi ba ite memoris masane dan rumah sira rona tutan det informasi ne sira katene nia clareza mes sira aspalha tia media sosial hanuin idane maka kar klarifikala dalidatan Montoni nia kondisão dia kela hamutu moris kontenti la família ne ni onen tolu makne Elton, Pitun, Murak, Unita Wainda. Dia kaunin idane makau sere laba. Sim, hau hanesa manager harona informação sene hau sindi preocupado tamba. Tiro los informação sene level saiba público. Los tem que confirmar lai. Hau tenta clarificar tiana iha liusia minha ID Facebook, mas lá tene hau dal rumah kita lato oba sira maka dal rumah sira share fatin. Nebe liusi oportunidade ne hau karaka fortificar fatin kata informação sene hoax ila los. Belemos haters balu porque dalam rumah lagosta angsa Montoni kita iha sir lagosta botumo dalam sir halong ini megit label hatene. Nebe tama itatene to namanya artistas senior legendaris ne sempre iha rumah lagosta lagosta. Sim, iha tinang hira liuba maka mau moras duni mes ne laos moras ide moras toran lai. Moras bye be iha ansab iha tenggorokan iha problem itu mes agor diaktena quase tinan tolune quase problema la iha ne mau sori dia kela amura sempre der hamutu kela foi dau kia semana kutu amro se toca le feste de tibar roba confirma to si parte psiknya karik bele haudo tok ID ne ba sila bel buka tok ID ne karik kita bel proses mane bel fohnimos bania kata lorong seluk kari krona informasi rumah sidau clareza ne label naran publika lai. ID sereka ita sidau hatene lolos. Iha balu share tutan tanu si ema nebe primeiro ne iha ID ne panana kalau dung lembran mes osida hau cek tok. Ema ne iha hanesang sela ema ne ema alor ida mes. Hau konfirma no belum balu alor mereka kata ema ne ema alor. Ini hela iha vali parti Indonesia ne ba val Papua. Nebe nia maka share buat ne depois Timor lolos itu termaluk Timor Wansi sana sana rumah kata karik rola informasi sidan sana kan tengah confirma lai honinain kata los klai hustu label naram publika ya media sosial saya konsumo publik dia. Elizabeth Camões, hanesan feng kabeng husi kantor lendário Tony Pereira senti triste tebes ho informação hirak ne tamba wan hira mosu tihe informação falso na iha media sosial. Família no colega barak makontakto niya iha kalan bot liho si telefone no mensagem hakarak atu klarifica kona ba informação ne bemak hatu tambo malu no share barak tebes iha media sosial ho caption dep karib ba iha Tony Pereira niya foto sitosang ida ne halo Elizabeth laran triste tebes tamba niha tene katak nilain kaben say Morris hela no saudável tebes no hamutuk hela ho niya iha siranya residência manleu dili. Família agradece a hoax sirane. Sente kata primeiro se sente be triste tuan tamba batsare mosukan ita la espera. Hoidane sente ansa viral ne ami ansa família la simu. Ho kondisau ninia na be agora ne dia kela. E momento ma é fulang danemos amina ingruan ya lorong casamento ba dala sanulu. Liute lorong ida mak acontece notícias idane. Ne ma sente hawa tete ba haune kaben katak idane hanesang oração diak ma itna rua ka hanesang kado ida ma itna ingrua asa batira karik asa ujian ho tu ma itna rino moris debe durante tina sanulu ne larang itna ro halau hola barik nang tolu nebe agora ne sira nesang
começa bot ba bebê, kita agradece det ba maroma. Tambah idane betul tu kari asa entrega hotu ba maroma. Tambah família barak maklasimo. O colega, termasuk nia colega, família sira hotu mas horsei korberua keda, sira telefone mai husu. To agora hau mensagem barak ma hau sida resposta. No simo telefone det hau senten salimang ai nak deda no lahia força para tu resposta emne. Telefone no mensagem ne be Facebook. Barak ma hau sida resposta kono ba mantoni ne. Notícias kono ba mantoni dane. Amneira rone primeiro ne hosini aling kalang 1 hora la sala. Telefone hosini aling mane ikong Nino Pereira ne be telefone ba ne mang rasa katak dia mang dia khela. Ne man ne simo den katak how dia khela, how ya uma hela. Mas lá tem notícias né sira hareu se Facebook mas sira lori fosai idane banaruk agora itela tene. Sina fating la kare kau sente kata ho klarifikasi idane sira ia Timor Larang toma ka Indonesia fating hotu atene kata mantoni se iha no se ne família hone ne oan sira se diak na fating ba oi. Momento ba ho klarifika kedang depois na fating det horsek mas ho klarifika to horkalang Mabe kalang quase que madrugada né hau simu tang mensagem inbox balma hau sida resposta idane hau sente triste to agora mas hau sente ansa hau la ia força hau tete bahanu kaben kata hau la ia força para resposta em influencer né tama mai ne magrip de sedangkan hau ne lain ne dia khela ni dia khela depois ni colega sira mas telefone barak mag ho nervoso ne ma haude idane nia sabe ne de entrega det ba maromak nia simu ham nasa katak ne dene hanu vida sinaruk litang graça maromak nia katak hanu vida sinaruk na fati ho emene oração ne bela dia que espera kata ita simu ho dia. Situação idane laos primeira vez. Mas bem idane badala nen ona. Mahamoso boatos ka rumores kona batoni matek. Mas bem ni parte agradece na fatim ba maromak tambani fiar katak wang hira mosu informação hanesane bele halo vida naruk liutan bani lain kaben. Situação idane halo Vicente hanesan amigo dia ku si Tony Pereira la satisfaz no la fiar ho informação idane. Então, ni tem que to ia Tony ni uma hakara katu hatene ni belung ne ni condição kona ba informação ne bem mak espalha ka viral tebes iha media sosial. Bahau harona ho beruak orai be kolega Lucas telefone hau dem to lo harona to ni mate ten hau la hau sinti bala naran sebokau pois kala rona tang hau telefone bania to ni okalos ni hau por emar mate to mate ten depois hamos hau sinti la dia depois kala tau sim telefone ada por hau ser badilia na orsi kamai ker samai akala soro ni pois onde sang hau telefone bania kuliah hanibi no bare to kada rani anar ko bare to kau nam sabe anar ul tuju anar hamu tu 79 keras bene pa na haula puas tam anar ul keras ul grup hamu tu hau sinti bala dia drama timu hawa kar kondena sira mas dene maden ladika mas haula puas aku na la tanggung jawab lah la belar biru na haula simu hau ne ani haula simu na anar ne ni mora sama halai mai pora in kita hotarnya hatun sera tene haba orang tela mai pora sir bokau la simu kara aja problema kolega sira tocador bokau kar foto buat mboi kare mai dabe dolia falso ada sila pa kuliah kabare lai to mai pa berua bentua sabam itu kuliah nanya de forma ne inti hanya aling hanya mau ngamnaro kompensasi dia kamera ne sa konten. Sosista hakarak informa na Fatima fans tomak Tony Pereira nian. Iha na bedet itabot sira iha katak, Tony hamutu konya ekipa si halau na fating atividade hanesan bain-bain. Dadaune niya iha wana kontrato job ho parte balu, tang ne sira tengki treino diak ho dihatudu na fating kualidade ne bemak diak liu-liu ba fans tomak. Manager Tony nian amako Costa mostro na fating mensaje batimoroan tomak fans Tony nian. Atau la bele fiar lia falso sira ne bemak hater sira espalha iha media sosial. Oke, dia
Hau mensajan ikus husi Tony Pereira manajemen inian maknanya husuba fans sira hot hak matek date ita nafatin agradece ita tutu reza nafatin mamaromak atu mantoni bele tina naruk nafatin hodi bele anima hod ita hot Timor Arantomak nomos iha raiseluk ikus liu hauso lifuanet mak hotete bahadar sira karik lagosta kasaida rumah los mius ida nema kita buat sira tu halo tamane bebe ikona badalan engona tiri badalan engona nebe dalidatan informação karik rona nomos hausu bahano maluk tin Timor Masira karik rona notícia rumah nebe ke lahir clareza labela naran share tuns share sai tambah lolos antes waktu share buat rumah uhaten lolos lekat informação ni los kelai depois mau beli share ikus liu atau prosesa ni continuação mai maka hau sei halo karta ida hau serviço muito kopsi hau ba presente para hanusa bele buka tok ID sirane sirano informação sinebe halo amila ya intenção at proses sirba crimes amat fano ama karaten lo sira pa amatu hanu hansam hato basira karik loron seluk quando rona informação rumah lalos label nara publika le makanya itu obrigar ba Artista, história quando vai ter artista, promove ter artista. Ok, sista, Timor-Leste se precisa tebes artista Timor-Tomak na bemak durante ne contribui dia tebes be progresso no desenvolvimento nação idanenian. Tane husu atu labele hamosulia falso kaboatos kono ba itani artista sira. Tambah presença artista Timor-Wan sira sa hanesan patrimônio da nabemak rai dane iha no lalakon ho nação desenvolvido sira seluk. Ok guys, labele hatoman ansai hater ba itani artista sira. Promove itani artista. Promove itani artista. Promove itani artista. Matek baya ami fuan onaran seisa lembrança fura. So, tu irmã, ihemos juventude feta bonita ida. Geração phone rai ida nenian, nebela hoje date mai hanesan model. Mabeníamos mai holiang nebe maklalakon ho kantora senior sira seluk. So, don't go anywhere, ami say mai fali na fatin iha sista. Historia kona ba artista, promove itania artista. Ya, sista la versira hotu idane maka informação husi Tony Pereira niniang nebe maka kono ba informação falsa ka hoax niniang nebe maka consegue viral ya semana dilarang. Hau fiar kata li husi programa sista idane bele fona informação balum ba ita bot sira hotu relaciona ho informação falsa idane. Nebe espera kata ba fo hanoimos ba iha Timoran sira hotu ka ema balum nebe maka sai hanesan halo viral informação jane espera kata bele ya bele sadar lah maksudnya bele rekonisi kata halo salah dune. So taman label halo salah dali detan ihone moris tomak. Yap, tam hotar eman ladun diak mane. Asik. Diak. Então, tirmai sista love sira hotu kardori te bot sira hotu bahatene kono ba informação husi menina bonita wanida jovem feto ida nebe mak bonita tebes e niamos consegue viral iha tina indane liliu iha pula indane nyalarang. E antes ne hanoing emotu hatena nia husi nia fotografia balong. Nebe nia sai hanisan agente ba iha fotografer inian liliu ba iha agência ida naran Lita Galeri. Ya ita kole kono ba Lita Galeri nebe bakasan durante ne wardrobe iha programa sista inian e além hanas itu hatene kata Lita Galeri além de wardrobe ba iha TV station sira niamos wardrobe ba iha artista sira e além de niamos promove iha jovem feto ida. Bahir ha kole kono jovem feto ida ne hanas sista love sira kunese pasti atenan. Ya maka hanaran dian Tania Kalabay. Ya. Tania sa nesan feto ida nebe maka bonita no iha idade nebe maka ita bele den idade kikuan non hela e iha 18 anos neha sa idade ida nebe maka masa emedang masa remazan inian. Tamane si talo iha momento ida ne kardori to posiro to hatene kono baninia existência iha mundo modeling inian. Tamane sa iha nesan
modeling ba iha agência ida maka agência lita galeri nian e durante nanya halaunya kenar hanesang ema modeling ba iha fotografinya fating hoto tu e sempre viral mas ya social media e além de né sista lo bersir hoto niamos foi a lança ninia música fong ida maka hanaran dihan lembrança kole makla dia ninia música ne capaz tebes e how consegue dada lia hamutu kotania não consegue hato ninia experiência nomos ninia hato ninia expressão hak solo relaciona com música nebe maka nia naing kriya rasik no nia rasik masai hanesan compositor ba música ida honya título lembrança ahonai heneba niamos conta dihan kata música ida nenya kriya tambah hareba realidade moris ninia ka história passado nian enquanto ita colhendo com a lembrança ne colhe com a assunto importante yay so hanoi sista lo ser curioso teve sakarato hare jovem feito bonito dan bebe com talento me capaz teve so tamane halo ka halo ita botira curioso los ba ihe informação idane tamane hakarato lori direito ita botira hotu bahare informação completo tu irmai check it out. Ok, sista, iha segmento daruak, iha geração fong, ida nebe mai honi talento furak. Newcomer, iha mundo hananu nian, iha tania kolobay. Nebe magdurante ne envolvean iha modeling ninian, mai be nia moskoko atu asah niliam furak iha hananu nian. Estudante terceiro ano Escola Secundária Sagrado Coração de Jesus Becorane hateten basista katak, além iha mundo modeling, nia mos hakara koko hamosu música fong, nebe ho titulu Lembrança Furak. Lara-me susah, saudades te ver. Penghirarona, obat la felaona. Orisnya fura, foi mati. Ya kau nya profisau ni hau estudante. Mabe aling dani haus halau hanetnar hanesang kantora nomos tung ya mundo modeling. Iha orgulho tebe so hau nia carreira dani. Mabe hau la espera hau bele criar assim hau nia música to viral hanesang ni hau contenti hau nia existência usi zero to agora na fating hau lau hau tuko inang aman suporta ya mabarak nebe suporta hau idene hanesang support sira hanesang for motiva tebes me hau atu na fatin lau mas ke dala bar kau monu bebe sira na fatin sing sira fotin na fatin hau Ida ni hanesam plano ida ba plano ka o me ida ba ihatanya ka o hanesam derpenti dit ita tu kuliah de repente mos bebe antes erne hamos envolve ang na atividade bara hanesang hau benghira seki kau gosta hananu husi koru hau sei ia husi caras primária então hau mais ou menos hau ni idade sei 9, 10 sem né hau começa hananu ia koru sei koru e professores seremos fofiar ok tanya olori musik olori salmo aleluia hau non hananu ia misa e além dani atividade escola hamos envolve ang larang hanesang kompetisi sekolah hamos tunggu tu yana ba. Saya mau tanya sinte momento ne ba. Kari kan sa amo sira fo fiar o mestre sira professor sira fo. Em primeiro ita tudo contente quando ita se kikuang ema fo fiar ita sentença. Ok, ni ya senti contente la limar. Mas hamos fuantau que também yana ba ne quando ita se kikuang ita senti fuangsa. Mama tau kelas ne ba mama. Antang yana ba sira na fatin duda hau. Dalabara kau kanta salah. Iya salvania. Baby ia nova sira taka ho música balung, sira halo ho insapar ho canta nem na fatin dia. Baby senti dia capaz, ita contente. Los com certeza. E além de ditebot dihan inclinaan mas ba iha coro iha kompetisi ba. Kari kompetisi ida modelo hanesan bebe. Ida bot kompetisi ida Indonesia. Iya kompetisi nasional iha Timor iha dilarang. Ini na ko kompetisi naran pop singer artista balung hanesang
mana Jesse Lopez, iha vamos mau Juju, e íamos mau Frankie Brown. How consegue competir hosira e a competição pop singer nelara. Lá tô vencedor, mas vê how consegue tamo 24 finais. Wow, 24 finais. Bahau nemos anesan buat nebe make madihan katak dia. Ya, tambah nih kan how primeiro how tu iha palco música nebe bot e how consegue tamo 24 finais, so ida nem essa apreciação buat mehanan rasi. Matik bao domil, matik baya ambifu. Onarang sisa, lembrança pura. Ita pota karat kontribui para nação do Timor Leste ne, foi ita pota existência mundo música ne, ita pota karat kontribui. How espera kata ko ita nia serviço mutu, ita nia colaboração. Liu ita bele promove litan talento si bonita Timor Leste sira. Atau ne ita bele lori ita hotu hamutu lori Timor ba mundo litan. Idadi nebemak sa inurak tebes, no hetang apoy husiin ang aman, halotania kolobay fierang liutan, ato envolvean no pronto ato kolabora ho kantora senior sira, hanesan Maria Victoria no Jesse Lopez, nebemak antes ne conhecido na iha raido ben idane, no iha nasang vizinho sira. Taniamos iha plano katak, niya say fokus liutan ba mundo rua, nebemak dadaong ne niya involve ba hanesan model no hanano. Larang susah, saudades te ver. Pangerarona, bala felona. Orisnya fura, foi Karik ide hanesan atau saya hanesan modeling, ase mundo modeling ne hanesan tanya ne mehi kelai. How lai mehi atu saya hanesan modeling, babe. Okay. Ya, Laiha mehi. laiha. Maybe itu buat konsei ke iha mundo modeling Ya, ini. habele diste ya mundo modelingnya. O insa ho ita buat ini sentimento bahira ita buat usa roupa nebe maka kombinação hotais. How senti hak solok tambah ropa tais ne iha dililaran deh tita hari. Jarang ema tu uja dalam barak lu ema uja fali batik. Sedangkan ita ema timor iha rasik ropa rasik nga tais. Antang hanisan timor uang hawa no inga tu promove lutang ita nia ropa tais ni. Iha wagradesi pa mana lita tambah bele involve on hau iha lita galeri atu bele promove ropa tais ni. Iha wakarak atu hatorit bamaluk balung. Ita nudar sida daun dia kita precisa tu uja tena tais rasik. Ne atu nene ita bele kop reconhece lita kita ni identidade. Sim. Além dani, ita mus bela ajuda inang feton ser nebe mak sira suruh tais ia foho, ita ba hola investable basira, ita mus bela halo buat oing-oing horopa tais nerasi. Asik betul nih. Iya. Kari kanesan tanya sinti hanesan diferensia kalau pengira uza ropa nebe maka kombinação hotais, no ropa nebe maka la uza tais. Tanya bela hal comparação ia parte. Sim, ni ko hau bela hal comparação teman ni ia diferença nebe bot. Pengira itu uja ropa hotais, exemplo hanesan uja agora dadão. Ne hanesang simbolo kata kau ni timor keras. Oke. Sedangkan ropa selo kan itu hutut hatene dilarang hutut hatais yang oke, ropa biasa. Mas hatais emang hari itamos. Wow, pura. Mas sinti hanusa bahira uza ropa ne hanusa sinti hanesan Comfortable. Comfortable Yeah. Comfortable. Tanya bele fohela hanesan motivação para jovem feito maluco sira nebe hanesan idade hanesan iha tanya ninian. Kari kanesan bebel fohela hanoi basir liba iha mundo modeling tambah ita bele dihan katak ema bara maka ita bele dia bonita okay fine bonita ulas timor ema dia bonita ne bara maybe adalah rumah sirah hanesan tauk no hanesan moe ba iha modeling ni liba fotografer ne balon kari kanesan tanya bele fohela tips balon basir atau bele siramas bele motivasinya atau siramas bele tir dalan jadi memang tanya Oke, hau nelia menong, hau karak hato ba juventude timor, liu ba hau ni fetong malung sira. Ita la bele tauk atu halo saida mak ita bele. Dala barak liu ba na fetong maluk sira ia talento ne bebot,
Babe sira la berani atau hatudu. Antong dani hau kara katu kuliah kata. Ita precisa tahu seste ita ne moene. Atu none ita hatudu ita ne talentu bas ema hotu atu hare. Atu none bela promove ita mus bela hafura klutang ita na nação musi ita ne talentu. Sim. Lembrança fura. Matek bao domil. Matek baya ambifu. Onarang sisa. Lembrança fura. Matek bao domil. Matek baya ambifu. Onarang sisa. Lembrança. Mesmo no ne, nia mos lahaluhan ni profissão hanesan estudante. Tang ne, nia tem que ajusta di diak ni horário ba estuda ni nian, no mos treino, no perform ni nian. Kung ito bot bele, zero ito bot niya tempo ba iya? Kono ba tempo hau sempre jero ho di diak bangira iha escola, oke. Antang hau escola i saisi escola lo kraik hau mai tuir atividade rumah nebe hau iha. Oke. Hau mos agradece tamba iha na escola. Iha na ba professores sira mos de suporta hau. Suporta, oke. Good. Jadi sira compreende kata kau iha atividade mos. Além da escola, hamos de atividade selok. Então sira na fatin fo suporta hau. Bela tuir atividade hotu, mabe hau nia valor na fatin dia. Hau tinggi fokus mos ba na escola. Kata iya karir Kesan continua, importante. mabe valor tem ser Na dia. fatin dia. Okay. Então, desafio saya makasuro durante na nisang panghira halo manezo tempo ba iya escola niya. Desafio saya may tabo tasuro. Hanisang hau nia desafio. Delabara kan sa kare kawe konser tu rumah hau tung. I abang iya tes te rumah. Ini desafio buat na hawan tong. Hau tinggi fahe tempo di dia. Tinggi on time iha konser tu. Depois fila. Termina ide ohing teste ne. Ya, termina teste nene hotu. Oh wow. Dia mas sa desafio ba iya? Sim. Okay. Bebe, agradece tambah hau bele halau buat serneto agora tu besi remata ona hau na fating. Oh dia bele tu remata na sekolah ne. Iya, lakli urtamos remata na escola ba si ensino Secundaria. Sim, universidade. Universidade. Akari kita buat hemmengi akara tu escola herai lang. Depois Prefere ne be? hau prefere ia rai larang, Rai larang. se hakara kia rai larang. Atun ne bele promobilitas. Carreira. Além de dana ita bot inclinaan mo sa iha banda musika balong antes ta bot booming iha ita ne musika ne be mapafoing release ya. Antes ni hamos kolabora ho maun sira iha banda rua. Sing antes ni hau iha bekusi akustik. Mai be agora ami hilem ni dalan rasik. Ami fahe malu i ami hilem ni dalan ididak niang atun ne hotu tu hakara katulau ho ididak niang karira fale antang hau husi banda bekusi akustik hau gabung fale ho banda terapis husi ne mak hau sakara katulau mesak sing koko tulau mesak i hal lalu hatu hau ni agradecemos babanda rua ne tambah husi siramos hawa aprende buat para kona bakanta. Ok, antes hawanano música ne, vamos lá luha to haunia agradecer ba equipe Gemen Tomac. Nebe ma convidou na haumai ia Gemen e agradecer ba equipe Gemen Tomac. Ak matek ba o domi. Ak matek ba ya ami fuan. Onaran seisa. Lembrança fura. Matik baho domi Matik baya ami Onaran seisa Lembrança Lembrança fura. Ko na makladiyak.
Sista, História com a Artista. Promove Itani Artista. So, basista sira na bemak ia talento dia Hanesan Tania, kita takaan. Tamba, tempo to na bajara samfong hotu atau kontribui barai dane liho si talento na bemak ita iha. Liu menina sira katak futuro sucesso iha iminia liman. Tang ne, desenvolve lai iminiaan antes decidi hari umakain. So sista, hasoro malo fali iha edição tu irmai, na fatinya akompanya programa sira Jose Jemen. Hamutuk ita Lori Timor dan Mundo. Ya, sista lo vesir hotu ida nema ka informação husi tanya nini yang nebe maka hau fiar katak bele inspire ona ita bot sir hotu hau bele di hansane li husi programa sista nini yang ne bele promove jovens sir nebe maka foi masaya tu viral consegue be sista recolhe outra informação sene neba hono em programa de sista ne sai nesse programa de the best la the best and be the best tamane espera kata li husi programa ida ne bele encoraja nito bosir hotu li husi informação rua ida maka mau Tony Peronia kona ba informação falsa nebe kona ba ninya mate no ida segundo maka kona ba tanya ninia existência e mundo modeling ninian no mos e ninia música nebe makne foi lança e ha fulan dane li semana den larang nebe foi viral e social media tamane huspa malu seroto que tahlu like ni música seroto follow ni música seroto YouTube nomos que tahlu assiste e programa sister ni tamba ami se oferece música de ne baita bot seroto na fating iha programa sister ni tamane sister love seroto que tahlu assiste na fating programa idane no aimos liusi momento idane hakarato hatu ami agradece ba iha Lita Galeri nebe mak sai hanesa parceiro nebe mak dia actives ba programa sister ni tamba hori Lita Galeri ni esforço o en lor habel hamrikane bonito no Kole makladia. Nabelita Galeri, thank you so much by the bot niya wardrobe alorong hininian. I'm look like so different. Yeah. Belmos dan handsome. So tamane sista love siroto kita halu asisti na fatin programa sista nebe makia lorong domingo ia horas nebe makanesan babain tabo sira asisti. So tamane kita halu asisti na fatin programa idane ba artista sira hotu nomos ba emototu nebe makare kiha atividade rumah liliu nebe makare ba juventude ninia bele kontaktu mamnya numero telemóvel nebe makami marka ona iha karaikne. Aturune ami bele foti tabo ninia atividade sira hotu i aturune bele engkau saya programa sista idane. No espera kata betul selah dia banhiro ita bosina kolaborasi dengan dia. So tamane nining norohan hamalu kita bosir hotu durante minuto baru nyalaran kita haluan fating asisti programa sista História com a Artista promove Itani Artista. Bye.